Langtuk tepi aphan ke panong DDUG JY amen pen rihing ame kipi otlang no tum ingtip et. Thirteen National Voters Day surihini ra inkwara ke thoma pharman DCSI hemalong chirok tok amai ke padupon. East Karbi Anglong District BJP SI hemalong ke ching siaphong hacha ke kan. Atur Bamboo Industry Bangso Atur Bamboo Industry long nang litum long ikji lake sofa set, table, bed, beling, hoton, high krung flower stand, cup, tray pen danglok kapre son long ikji. Adim lake chingri berong dongkam mukam West Karbi Anglong. Klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along. Humri ikta Atur Bamboo Industry along. Karbi Anglong Life ke langara do ana phansita me Karbi Anglong Life abitung hin pen ingdeng troxike brapli Republic Day kardom nang pajerik lo kardom tangte pinia dawa berta long pen ilisami mirina hansepi pinia bertang ton pen arjuponik tha Hamren Police Station ke parlo lakha sirkep Amreng MEC constituency arlo kedamtang arkoi ni phai ingkoi ra plia jo porphai trogra achitim apor Langtuk Thepia Hawar aphan Sarkar pen ke panong Din Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana mate DDUG JY arihing ari kanghotum aphan rongarat la pen VDP atum cherapsi nebdun pen police arideng hodai pon Rongroop ke paching thor anparta ke paklar ji aphan arong tin ahawar tin ke claim kache padugalong ajaha ka odlanglo la pen ningka hinotum ke dokoga jok ke papidun nan kok laputa kavidet kali Hawararat ajara sai ke claim along sitame kapherenai ke kanghuso ke dopen kaching thot asai mo ke deng aphan isi athenglong asonsi plang Non BJP Racharia tumpen akemang Din Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana mati DDUG JY amen pen ronga togano rihing ame ke pali eji aphan claim pon bomro la solong hojai pen kichi asu abidi kipi joy pen rihing ari kerot kanghu ke claim atum aprang pen kacho claim atum aphan kerot bom unakut Thekdunong loksi banghini aphan amlong arong amekar kalitang seng teron asopo komo teron lapen langtuk thepia rong arat ida rong hang asopo bharat rong hang aphan nepchekni banghini hojai pen kichi aso aluminium wire ke nam abang lapen ranjit rong hang banghini atum ajo kang tingkuk ahut warsai chu NC kat phitlu ajo porphai trogra chitim apor Aluminium wire kang tip kang hu langroy dung kalwara long ke patu Tata Magic agaria long ke thapahutsi neptun long lo Rongara datum aning ke pungpen kine batum along tong sikot pen Hamren Police Station OC pintu pathak anparta alang liwi sang hotum chetong bunsi chepari dengdung ke kajui abang phula pen agaria phan uthot kine blong ji aphan police atum pen karju padar tok pon api Hamren District Jail mate hem kang samalong ke ponchi aphan IPC arona teng Toy Puputa Hamren PS OC pintu pathak pen therang ti pen karjo hut pachini jai pen sige bang ase ho jai pen lang litum bang lo min amalik bang ho jai pen bang lo la pen la so long takirap dun bang ke ladak lang tupi area la mata bahini jolo non ke cheng si ma mate aprang prang tala son ke claim pola son ar ka chetan dum bang aprang ta claim lu polam siklang la he sita piningwi abang nep tulong lo lata latum thak lo Litum statement and nothing pelotang te aprang ke dam dang talang tu si supply lo. Apen pining vita lang litum si cingnang tu lah ke. Ni lah si ke dam tang hormu alang tu bi klem chok si posi nigvi bang ke lang tu puthot rat hardeng fulo lapen aso bang ke mine bang ke la ni tum VDP tu pen cirap citu si alang litum pan neblo. More subordinate SI Singson. Tekete eta information pale je yate Langtuk tupi gaঁৱত কিবা ইলেক্ট্ৰিকেল ৱায়াৰ চুৰ কৰিছে তো তেখেতে ইমিডিয়েট খবৰটো পাই তেখেতে আমাৰ ষ্টাফ লৈ আহিলে ইতিমধ্যে গম পোৱা গ'ল যে ইয়াৰ langtuk PDP এজন মানে তিনজন আছিলে তিনজনৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ৱায়াৰ চুৰি কৰিব আহিছিলে তেতিয়া তাৰ দুজনক এজনক ধৰিলে কিন্তু দুজনে পলাবলৈ সক্ষম হয় এই সংক্ৰান্তে আমি এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু বাকি দুজনকো পৰায়ত্ব বা ইয়াৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে তাক ধৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো অনতিমূলক আমি তাক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম okay Hamren pen Daniel Inki Karbi Anglong Live
ilitum India det lake democracy det lasi vote ki jok pen henlo ke charia phan ke lar la pen longri longpat ke paching thur kachelar ke wan aja konglo lasi labang so ja kong chipang bodetri pusi ningkan trainer ke plengsi water side ke long mirak arisoi jang la pen karbiang longara da phan pachini pon karbiang longarat phan pharoi siang bong pen phan troxy cap an arada tumsi vote jok chot lasi la ke democracy phan ke kroi kreyang theklo Anchot kali methanga ja kong kache pang bolu puta radaphan Karbiang Long Deputy Commissioner Madhumita Bhagwati Clardak pen than pachini pon la pen non ki thormia ri so ejanga phan ningkan kretroxy plengtang no plote badu aphanta inkhong nangne athenon ke electoral roll along cheklo jon thomben ephoi men kache thap awar saidu la siningkan trainer ke pleng ansi men kache thap dunji pulote apor ke panahok dokok popusi ki thormia ri so ejanga phan District Election Officer Kaibo Sri Dehingya Than Pachini Pon. Kedamtang Arkoi ni Phaing Kora Porni ke National Waters Day lasi labangso puthak arts competition padosi ke hayatuma phat nong isitame pajir pon. Waters aphan kaiketa chirok tok donangji pu District Election Officer pen ke padopon chirok tok amailong Khorsing Terang Taxation Department Inspector Professor Raizu Rehman Difu Golf College Professor Hirania Saikia Difu Golf College Professor Pramathes Basu Lapen Jiljili 1000 ERO Howrah Kharatum Chetong Dunsi Mesen Ben National Voters Day Celebration Pachun Pon. Etia Election Commission of India মানে সুবিধা কৰি দিছে যে প্ৰতি 3 মাহতে আমাৰ খসৰা এখন ভোটাৰ তালিকা উলাই থাকিব যোনে নিজৰ নাম ভৰ্তি কৰিব বুলি ভাবে এভৰি 3 মান্থছত চলি থাকিব সো ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্ৰসেস অল থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ আসলতে এই কামটো চলি থাকিব এবছৰৰ কাৰণে আৰু কোনো ৰখিব নালাগে নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Kidamtang Arkoi ni Phai Inkora phoning we por phai phok por malom BJP East Karbi Anglong District Asaihem ahong chataya long kicheng siaphong hacha ke kan kibi pon Bharatiya Janata Yuva Morcha mati BJYM atum penche patir piponsi Kidamtang Arkoi ni Phai Inkora phoning we por phai phok por pet BJP East Karbi Anglong District Asaihem ahong chataya long hacha ke kan pon Bangso jai megalong BJYM amai phuji ten be pen mai che pahem phuponsi aluhi ke pachinia por en pon Hako pen kirim pon ajutang mate chutiki choarte pen kelong pon asoga sang methanga puruar lo thapon pe prang amenu ke paong ponji aphan pura hacha ke kan padopon lo Labang song thun kirim verji la pen ki thormia owe tum setame kachini ponji aphan ke damtang pinnangani pen setame prek jamadi malong hacha ke kan padopon bom lo La solong pachi tondun si BJYM atum pen patir piponsi kidamtang Arkoi ni Phai Inkora phoning we hachaki kan padopon lo Bang solong Dipu LAC MLA Bidya Singh Engleng Howrah Ghat LAC MLA Dorsing Rongthang Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lekhe Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso MAC Joni Timung MAC Phengpika Rengma MAC Mongwerongpi MAC Tilotama Hasnu Penchenglok BJP Racharia Songalong Sai claim bang phu bang phia tum chetong don si bang so jai megalong RDP du Idom party a history long gani idom kecheng si lo la son son party office a premise along se hacha ke kan ke paklang mate hacha ke kan ka organize buang kecheng si lo la sila lo ni idom objective da la polo lada ke party alam buang we lo lagi si idom culture alam binak la se culture ahin da idom paching thoji prutang de lada ke party alam chipu pe pin pen kapre alam chipu pin pin se idom se karbi akhai reng nang ji karbi ajudang reng nang ji pu matha dam se ni idom dak Bharatiya Janata Yuva Morcha ni idom hin pen dak ini asonsol mang hacha ke kan program idom deng polo News report Karbi Anglong live Assam along Rialong United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization mati thi hek pen UNESCO hin pen long ni aphan ke UNESCO World Heritage Site ke hok pontang dolo lake Kaziranga National Park la pen Manas National Park henlo non puthot charaidio maidam aphan setame puthot World Heritage Site ke hok ponji angring thepi khangjang Sivsagar district along hakko hut ke do recho la pen adona ra batuma phat meke plong atipit charaido maidam pwadi ma phan Indian government hin pen langpami si UNESCO World Heritage Site along amen ke thapdunji aphan chiparai ponlo
labang so ti pit la ke sif sagar rong so pipen kilometer thongkep an kahelo charai do po adi malong si kido pinpur dam sinang ke chengsi ahomari choke chaulung suka fa henlo la pen pharok krehini ra phokebra ke thom aningkan charau do phan ke chengsi a capital pu hokponlo kaddu kawe pen pangrum pet lo polotangte labang so thiri ke bang trok sirkep so se ahom malong ari chopen ke chenglok ke thekiding do anaphat me an kipi adim lo puta chini pon Sidame kilang chari pon pami minute ajoini trok sirkep so se atipit pen non ke do kang jangbet kilong thongke bansi thek ponlong chotlo lasi labang so phur ki mo kang chok long adim ke pareng berji la pen labang so phur ki mo pier tha dang ke pache thang dunji a phan pura India government a hin pen UNESCO World Heritage Site pu ke hok ponji a phan amen ki tok dunji a phan si che parai ponlo National Desk Report, Karbi Anglong Live. Tangte pinya da berta ke lapuan si kang ton poniklo.